U Crnoj Gori žive sposobni i vrijedni ljudi koji slijede svoje snove i ideje. Porodica Butorović iz sela Štedim, nadomak Nikšića, prije 5 godina osnovala je farmu koza. Počeo sam sa nekih 30 koza, sada već imamo preko 200. Imamo dosta solidnu proizvodnju, imamo 400 litara mlijeka dnevno, proizvodimo 3 vrste sira, mladi, suvi, u maslinovom ulju i proizvodimo normalno mlijeko i surutku. Petko i njegova supruga Slađana svakodnevno vode računa o svim segmentima života i rada na farmi. Kozarstvo je vrlo težak i odgovoran posao. Trudimo se da to vodimo kako treba. U tom poslu mi pomaže moja porodica, moja supruga i 2 sina. Imam plus zaposleno 5 ljudi. Snaga i ljubav porodice osnova su za posvećenost u ovom poslu, a predan rad i receptura koju su koristili njihovi preci donosi autentične proizvode. Sirari rade 3 žene koje dnevno obrade oko 500 litara mlijeka, od čega se proizvede od 60 do 65 kg sira i odlije se od 250 do 300 litara surutke. U kasnijoj fazi se radi suvi sir koji se suši u komorama i pravi se sir u maslinovom ulju sa začinskim biljem. Ukus i kvalitet mlijeka, sira i surutke garantuju čisti pašnjaci ovog kraja, poštovanje standarda bezbjednosti hrane, ali i tradicionalan način proizvodnje koji podrazumijeva da se mlijeku dodaju samo so i sirište. U procesu proizvodnje sira, surutke i mlijeka strogo poštujemo HACCP standarde. Naš proizvod od livade do trpeze je bezbjedan za konzumaciju. Danas su domaći proizvodi gazdinstva Butorović na trpezama širom Crne Gore. Projekat Ukusi kraja moga nam puno znači iz razloga toga što su naši proizvodi raspoređeni u svaki grad Crne Gore. Oni su vrijedni, sposobni, proizvode domaću hranu i cijene darove prirode. Ovaj sir je ukus našeg kraja. Tu gdje majska sviće zora, gdje je svako svoj do svoga, ukusi su kraja moga. Potpisano crnogorskom tradicijom.